Aduh, mulai dulu lah. Iya bah, coba sudah. Oke lah, oke lah. Bah, di mana kunci? Barang mama besok ngono bodo musay nangon. Ah, no meh, jero karman di jotok ijo. Jadi si Hotman itu Kamar mandi to. barusan? Oh itu? Ada kunci? Oh, leh. Ah, lu manakin. Oke. Ngapain aron akan nih? Neng mabenok kiado. Ali sugo mentar majam mula kita. Bah, atau meh. Na sore. Oh, macam 5 be. Beta. Baru tulang. Lah, odo ame miring sanyo sosok nang ini kudu miring atina. Amat sih tulang sih. Aduh. Ada tulang. Oh, lo. Sini tulang main julu ya nak buri. Dongan esok mandi. Alik na di. Tengok tuh orang naruh kali na. Ah, dongan di begak. Oh, lo. Oh, naik tua wi. Ayo beda kali lu ngamu ning ngahommu. Ah. Seratang. Kayak apa maksud tulangon? Sebelum jeruk kuning melengkung tulang. Wah, unang pa Yesu bay boss, so gabi di tawar hal kan udah. Ah, tulangon yan. Si mergege di ah. Bay. Lanjut. Oke, tulang. Daw dia lai. Kare jole terlebat tau nih. Oh, iya. Oh, lo. Jero malera. Oke, hati-hati dulu ya. Oke lagi. Udah dibayar dari aplikasi ya, Bang? Iya, Kak. Kasih ya. Coba, naruh deh itu. Oh, lo to. Nih bang lulus shot madu itu. Oh, lo dijawab gimana to? Iya, paling lau karya itu. Peduli itu masuk. Apalah hayan itu rotuson. Maning mengantar roh ya do itu ada urusan mendadak urusan keluarga muse. Bah, beta masa taran itu. Adang tuh wono tuh abang itu.
Boto anon kan gak bidang tabu hamuna. Ang pula mahuway, mana do aw do mana? Beta mah. Bahasa kaya barang anak itu. Beta mah asal taruh. Iya. Kadang nah halik ni si hok mateh ni boceng ni sias mana. Tah itu le maru har basi wang kan apa uso. Bah. Gobok do dileng lah bayan. Nakal war-war miyam bayo. Dia maju lagi balau nai. Tor maju teh. Tuh, kamu lalu kerja jo. Oh lo tulang. Gudi lau si Asmat tulang. Ah, harus sih. Kucini kamar di Uniba anak kan yang abe. Suwe masuk ke tujuh nih. Oh, laro na kindo siya. Isi teh itu ni nare dong kamu nasuni. Si Rosma. Ay siros madugar ni. Oh lo. Di mana na suku tu berang lau markareka ko tong tu dia. Jadi naik kala kete. Abe kuci be bumse. Tele ba maju song ni. Dan diangkat lagi dulu tulang. Enggak teh dangar nak kimse nak di itu na to mang tu dia ma lau. Kuci pe dangar nak di titip. Bumse do teh. Toy ma pai ma ro na maratok kena ngam le nusuk tel kilau. Oh lo tulang paiman nama. Ala. Le. Beta tu bagas. Masa di luar lain mulu. Beta dah. Liling mah bayang mulai uang aja tiga. Itu lo yang bayar lah. Tong le udah le mula. Oh nggak lah, makanya sapi murung nakian itu. Oh, Indo. Jadi dulu lah nakin. Aku laki musuh keluarga, makanya agak dekat kena mula deh. Oh iya, jangan selesai. Kang berbesok kamu sih dia di selesai. Oh, Tong maju lagi mandi maju deh. oh lo lah, pergi dulu mana? Kan tuh dia lagi kan? Dang lah. Oh.
siro naik kalakon na toho. Ida ko lesias man ibana keluar urusan keluarga. Ida ko tulang parkoson ibana nak kira Pak Siros mah keluar. Ini siro naik kalakon na toho. Halo, Dek. Halo. Kan tuh itu dia kan? Yang tuh dia bang. Jadi di taman senari kan? Aku siap-siap udah. Siap-siap mau udah. Oh lo jemput menjemput. Gerak nama udah? Mm-mm. Oke. Sojo bimi jadi makataya. Makatay mo ho. Sojo sa bigi makataya. Manda ko na ro. Matuar naro sa kus. Ro. Maruya ko to si Ro, ngay bodo ka rejo masuk pagi dua bahasa mo si Ro. Pikir dang laro pe ho ning ngadungan itu hayad do. Jabun keluarga. Apa ngalaho. Jadi habis itu dia musela. Bela salakku. Tu jabun ni natulangi. Nang narapak sa mani ko keluar. Daw nga. Terus jujur tu ajo. Dang badi dokon mana ngalaho ka rejo langsung udah kau. Jadi na usuk kun jujur tu udah. Narapak sias mana nataro keluar. Daw nga ningon la lapi di bahaso. Kalau madokon ni do diajak ko atuson. Patak kasani dah. Ah eta mantrau. Tu dia udul joho. Bagak jo alu si jang sada biang makataya. Jadi na usuk kun jujur joho mangalus ajo dah. Natuar rapak isi lah. Ah maus. Semah. Pay majo Rosma. Pay majo. Antar mau mulak. Nah, jo ning tu dia do. Sonari mana ngarung rusakku. Dang diangkat ibu anak wah.
gabi diri cek. Muruk do bero si Rosmot tu pangalan sinat tu hari. Tulang. Ya. Mana kuju tulang? Nah waktu keluar narahai si Asmat doho si Rosmei. Itu horo itu lang. Batu ho mara pala mga gabusak ko mo. Mangu aro. Dang mah gua tulang kalau nama masti doa. Alana mulai si Asman kutik ini. Naropak tu bergana dan neba. Nah, tulang mardokon ropak si Rosma. Tes si Asman ini kan kalau mama masti doa tulang. Mulai memang sudah ni mana borat tu bereng. Itu ani dengan siasman tadi dak boto habisi gawe adong urusan di keluarga dak boto. Mangu aro gawe berbeda dua mu. Dang tulang biasa mah. Dang na berbeda kami. Oh, Kalau iya, masti doa. No gawe berbeda ya wah. Oh, Aku nomor tulang. dong ngadot eh. Kalau dang berbeda kami tulang. Ini ka kamu wah. Oh tulang. Halo, Dek. Pas orangnya kata lebih sedih, ah baru mulak. Baru mulai sedih dah masukmu. Oh iya dong. Oh, oke Mama Sony, saya mandi dulu sudah. Oke. Si Asman baru mulak. Telepon si Rosma baru mulak tong. Kami curiga dong mereka lah kok. Leman di Mojo teh. Ngaman dilai? Dang no pere. Oh, baru dulu mandi dilai. Oh, oke. Pernah sih dulu siap manon bah. Udah pun anak buru sama di bagian anak. Telepon coba, ada apa nomor? Halo. Syasman Dodi. Oh lo. Nakin pas mandi shot man otakku sinabi na. Dang ibo to mana eh. Oh lo. Siapa man nomor ho da? Oma nomor ho. Udah lah. Ning kare jole. Terlah batau ni. Oke lah. Aku yang Pak. Halo. Halo, Dik. Bagaimana?
Baru saya mandi. Masa langsung ditelepon ko bang ano dibagi bang Hotman. Dah, apa nih bilang mana? Tenang mau. Jadi itu tahu nih kan? Oh lo abang mak. Jadi petaho. Oh lo, off do kan? Memang off dah dari on. Bah, tinggal jaket. Oh lo, off do kan? Ya ya. Mana? Oh lo bang. Ako nililing ka pangalong bangisi ko. Itu dia Hotman. Lingkar itu tulang terlihat betul nih. Oh itu? Halo tulang. Ya, aneh kau deh. Halo tulang, halo. Adik, ning manukku na. Baru bunga muda sih. Gak biasa mak. Sian awal kan nggak diboto abang. Mardongan do imana. Itu hati. Tapi yang selilingot tadalani rap kita berdalani serik kita pa Jepang. Jadi tuh bolok. Dua ramai. Au pe salilingon. Ala sering ita pa Jepang. Gabi tu budolok putuho. Ali takas do botoho kan. Mardongan do piado si Hotman. Ali nang pesongoni tadala ni majuate. Las doro waktu do kosongnya di. Ali haruan. Ko boy do pilih tomu au manang imana. Ala nandang mo kita selilang songon. Ko narong do siya pilih tomu. Sias mandok siros pada uber nak ngene. Ali batak kas betul. Ali nga sore banget sama mula kita. Oh, nggak sore sih. Oh, beta mak. Tuh, neng si dia lagi. Neng lah. Tapi si mana rumahnya ini? Tulang. Ayo. Lagi baru gua tulang sih. So masih toki tulang arang nih kuda aku tulang. Apalah yung musibah. Iba. Soalnya ada tulang. Nakin dapat semula ke rejo ya kan? Oh lo. Saya rana terbirengau si Rosmaro si Asmat di taman. Pas di kuda pot terdangang be memang. Jadi ini kupatak kas tulang. Baru menurut tulang. Dang nagabe berdua dalan naing si Rosmaro aneng do si Asmat mah. Wah malu no kuat eh. Memang songon narong lo kicuriga kala no bering na biga-biga arion. Najujud sama siya sama no bering keluar. Bulo apalagi bulo pas masuk siya gimana ke rejo. Bulo keluar songon ikan. Ano ba maduro ko dang mahulog ko na ba gabi masuk menungang na gabi hal mi do nungang siros may gabi dia juno katarino kan. Baru tulang. Jadi maksud tu ini soal pala tulang. Baru cara na tulang asa bu pastion naing on. Karena
si Asmat dia gak orang tabur sono dua. Itulah mau solusi jo. Ali songono majui. Mulu saran bukan ali orang na pala marahara mulu ho tusiasma ni saru pa dungai sama, sama anak kos sudah mu. Ado nungang na dua muson na majaga mo nang jawab mo. Mulu nurhak kunian ikuti maju lagi saya lijo. Mang na tudi do laki lamang na toho do nungang nang daripada songono kan si syukur haman non setorboy butamu ke pastana masungud dia. Ali holani do pangido aku soda. Sutunggu merbada mualani. Kamu kan ngaliling mardongan. Oh, iya tulang. Mardongan tu suros masong ni tok song nang tu si asman. Saja budu hamu sabudu man. Di jabtok kan idongan kan nunggu merbada yang betul itu maksud tu. Ini namanya tulang. Mandi mau jual tulang. Oh lah. Masih ada mandi? Oh, lah. Itu dia saya mandi juga. Oke lah. Wah, senang kita punya ban HP nih. Nggak bisa nang kita punya di mana sana. Toho biar aku bah. Asma. Bah, ayo tulang. Ay na baru berdala di luar ada di sawani. Ah, dah tulang. Sedih butuh tulang. Sama. Kalau ni kudu. Arang-arungi. Sedih butuh tulang. Mandi maju dah. Kalau nama. Oke tulang. Tulang gi. Nah, tadi tuang kosi ro tulang tu. Kalau ba ndar aku na sektor bayar kamu masuk. Lagi nerakurnya tulang. Kayak magaji man non sekalian. Oh itu? Oh lu. Tayo to. Oke. Siapa baki pengula? Oke tulang oke tulang. Kak Ros, hari ini kakak kemana? Nggak kemana-mana. Belanja kita yuk, mumpung libur. Stok pun udah habis stok belanja. Boleh. Mau belanja kemana rupanya kita, Dik? Ke pajak kak, ke pajak. Oh, boleh. Halo? Halo. Lo ada tak Dek?
Ini sih siapa nih? Tinggal berangkat no. Abang malah tuh dia horor hita. Itu taman biasa me tadi. Oh lo, ujung puk pentong. Asa berangkat atau sonare dah. Oh lo bang jemput mak. Oke. Aduh. Marta. Dan boy HP kita langsung nari jadi. Masa? Neng lawau nih. Aduh urusak kutok kita masa kok minta jadi lau dah. Oke, maaf. Mulon kopiku tidak malah pion. Astar bodoh. Halan nggak jelas pion. Iya deh. Kalau nomor ketiga, tiga nak nikah Rosmon. Dua bilik ni. Selelengok ku curiga memang tohoro. Mari kau kotak selama kau lagi. Soalnya dua HP selelengok ku ati Rosma di belakangku. Saya burju-burju kau rejo. Begitu bang. Si mau burju-burju kau rejo selelengok. Hampir pak ibana dua HP kau keluar ate. HP holok ku na hulin itu kau dibagi ho tuh halat ate. Ibana dong aku do ibana. Jadi si pilih itu musuh nari arum manang ibana lanjut mau bunga mulai alatnya mau.
Action. Mama. Ini video bagus. Action. Itu taman biasa me tadi. Oh lo, ujung puk piantong. Asa berangkat sonare dah. Oke.